Red Bull Illume er verdens største fotokonkurrence inden for actionbilleder og adventurebilleder. Det vi hylder her i Illume er i virkeligheden det lidt mere gennemtænkte billede. Det er det billede, hvor man har gået rundt, tænkt over et koncept, noget scening, tænkt over, hvad det er for noget udstyr, man skal bruge. Man har måske endda planlagt en ekspedition derefter, og så tager man ligesom ud og eksekverer det her billede. Så Red Bull Illume er en hyldest til det gennemtænkte håndværksbillede. Pictures is where it started, in skateboarding, like with the first magazines and stuff like that, and that's how skating was first originally expressed, Let's do it one more time. Det der med ligesom at finde det rigtige moment og få klikket på farvetrækkeren inden, det er super fedt. Og især når man kigger på billedet bagefter, og så bare tænker, jeg fik sendt et billede. Can I get you to explain the way you're doing it? To get a good photo for me means a lot. Like it's hard work to get a really good photo somewhere, and it's hard to get the timing right with a trick and the amount of times that you try it or whatever. But once you get it, it really captures the moment, and it's just amazing. That's pretty good. Thank you. Cool, man. Atleterne er jo fantastiske og laver de her fantastiske stunts, men bag enhver atlet, der står der en god fotograf. Så på den måde her, så er det her jo hyldesten til fotografen, til de folk, som gider i bjergene slæbe 20 kilo udstyr med op, tage de ekstra skridt og aldrig være i rampelyset, som i virkeligheden burde få meget mere anerkendelse og ære, end det de får. Like if you're in a crazy spot and you just want to make that trick, you just want to keep trying until you make it. And that's definitely the hardest thing, but when you eventually land it, that's like the biggest relief, and it feels so good when you finally pull it off. Maybe I should do that and then get the kids out of the picture. Yeah, do that. I'm excited to go to the Red Bull Illume exhibition tonight because some of the photos that I've seen so far of that are just absolutely breathtaking. I can't wait to walk around, check everything out and just see what there is there to offer. So it should be good, I'm excited. Altså Red Bull Illume udstillingen her i København, den kører fra 17 til 23 hver aften her fra den 9 til den 18. Så at tage sine børn med, sin kone med, sin familie med og bruge tiden altså, fordi det er vigtigt.